Sanibona guys, my name is Nelisiwe Njangasi. When you come in, like and subscribe. Khona abangani ey'mpilweni zethu ababalulekile, khona abangabalulekile kodwa esibabiza ngabangani. Kunjengasemndenini, emndenini khona sinemndeni, angisho njalo sinemndeni, kodwa khona lo muntu uthola ukuthi uma ngidinga usizo akwazi ukushiya yonke into ayenzayo eze ezongisiza. Sikhuluma ngomndeni la. Kuphinde kuzoba khona umuntu owumngani. Sinabangani baningi, umuntu unabangani aba-more than 5, kodwa khona lo mngani lo obalulekile empilweni. Lo othi uma ufona usenkingeni ashiye yonke into eze kuwena. So empilweni sinabantu abakanjalo. Emndenini khona okwazi ukuthi when you need help abe la eduzane ashiye yonke into eyenzayo. Nakubangani futhi khona okanjalo, uthola ukuthi adele yonke into ngoba efuna ukuzosiza wena. So empilweni sinama-challenge amaningi, kumele umuntu azikhethele ukuthi imuphi umngani o-right for yena. Kufana nakwi-family, unfortunately kwi-family awukwazi ukuchoose cause kusuke kuyifamily yakho, kodwa lo muntu okwazi ukuthi ashiye yonke into agijimeze kuwena, hhayi ubalulekile, ungamkhohlwa. Ngisho ukuthi abanye babalulekile, but lo odela yonke into agijima azosiza wena, hhayi bandla. Kunjalo-ke empilweni zithandwa zami. So umuntu kumele achoose ukuthi imuphi umuntu o-right for yena. So bye, sizobonana kwividiyo elandelayo. Ngiyanithanda.